cardon kadugoi pan san ne to ma hin pen mati 24 plus organization a hin pen na tum han ari kana som cardon party ochiri lo la si tuma por pen ni pin pen non jase met pet kar biang long long ini tum along li kang bu itu tum ke long nang ji aja kong an kang bu alam itu tum jethan chimum pon nang la si tum ke cheng abang ke itu tum along li alam long lam ki tu pikang yang lo posi itu tum long li lam pen tang cheng pon nang la si nili kadok be thino ka paklang kang tum kar biang long autonomous council pen non head jong order kipi là bằng số order bằng cái lồng lê kipi lồng lê kipi là bằng cái ni di dak bằng po men people ho paklang po Sri Sainul Khan Muhammad Fakhruddin là pen Badrul Haq là pen te Nijabul Qurasi là pen te Najibuddin Laskar là si là dak do ana bằng cái ang mun kiding atum sai se lo là pen cái dak Karabiang long cái indigenous cái livek lo kita melong le bang ibon no lasi ili tum konat ka phola pen sile tum long le abang ing bobon lo abang so pu thang bang ni ke than ti mun tung sa lasi nang ko pini la ke than ji ang tung son tu number 1 ke eson ke me thang a khai ka che right pu alam ka chi ni ne pot ko puson ke claim si ame thang a khai ka che right pu ke pu boma la salam ka chi ni ne amasi long le ke bang phan pi ta me pu thurong lo abinong ke siksidul ka pen chong ke long le bang phan ka pi long le de je phan ing long so khai tum ang bong si chi pi chop nang ji pu ada ke tok ke la ke tribal area pu la pen ke hala da ki pu ke siksidul ating ben ke ilitum methang aprang ben ke wang bon traditional law customary law pen si ilitum long leta chi pi nang ji ba en nang ji la puson la ke serwan ke pen rong asar tum si long le munit atum han pi ji la pen ala so munit hala bang so rong o ke olo pula dan ke along lita o bup nanti la son hala so teng ke la si hala so teng ka pe do ji apan si 6 schedule paragraph 3 along ta hala da long li ka transfer ya pan tar mane long li ke jor ba ke jor mate ba ma pan ki pi dan pen sita lai hui ta pi long le la pen jor long le la pan si ke jor la pen dan ke pi ne pan si la ka transfer pu along le le e long bi ko ma na ni pon det po bang ali amunit si ke ka che lar amunit pa che lar long le em pu amunit pa che lar long le abinong ke idum si kidol la teng ke la si ilitum ateng si enang ge por no itum si kidol karbia ron sik rong asar la pen serwan ke ateng ta la ke amunit che lar long le athe ma mo het ta pulo la ke e rong ben chi ulo te along le ta u te kang bup nang ki la son anun ka pre tum wang le te hala so long le long thu po hala so la ka pa che lar long le de je fan sik schedule la si ke claim i lo amat ke claim amat bange 1959 aning kan bang phanta pilong po alo a rule si selam tu wrong le council atu parukre sir kebra pokebra sir kep aning kan amat section 3 long la dak section 3 long la 1959 a law section 3 long neli da council long ningje dam ulu revenue secretary tu phanta pudam pik lo ya tum ke neli ke pudam hot al kitab adung chi bikok ti nang kitab celang thako mo nang da ke tok tu ba kitab anda celang hai he pa anda je plan tu itu ma secretary je krom dung ke la son je ning so dung ka amat bangge hala section 3 long council executive committee jong si aning hang lo te pita me pu bang phan pita me pu pop la pe aku pu tu la
pipe det tena pe pho badi puthoro la da bange aman non na pi bom lo seta la so lo ke Supreme Court la pen High Court ta 1971 and kan la bang so lo ke cancel at lu la si a lo ting ben ke la non ki pi bom a long li anta hal bang su 1959 a lo jong si council pen appeal det lo te hala non ki pitang anta automatic pen sila ke cancel la pole ke sorry thelang lang ya Potan inde executive committee chepa pass lo te la ka long le piun pu inde la ka 6 schedule pen se ka chamal lo ka di so a ek inde 6 schedule pen de la executive committee si themuna ka na lo bola samgen de executive committee tung kilu politi seta kilu pu nang ni pu aning oi lak ti pu reset pu nang i pu la ba hai lo ye ing ni thu me ta hoi hot to pen tek te pu ta pu nang ni pu la ge mane tek ser pu pu bom ni pu la si seta alam bang ge a ho alang ge pu de nang kok la ya charju ai seta a thema sik schedule long paragraph 3 long si pu lo long le ke transfer long le ta mane ahem phu che lar long le ka che lar ahem phu puta schedule tribe pen schedule tribe karli atum an along ke pe dam long le lu la ke tribal area pul awan non council dunge ka chala politi politics ke the pula ke pu ke amara long le che yor bom he mo ahem ri te che yor la he mo phi ke la pula ya che yor la ar ni wang gi le la tum hon ne che yor la le che video ve son apornang le gi non tripura sor le phobat sa la bang so act abang ke la so a transfer of land act abang ke litum aka pre phan koi dam thai ve lo non bisaralam 1951 a rules abang ke governor ne salam lo hala da ke chokchi ke le do an bang ke litum governor phane koi dam me koi dam unji tame la bang so 1953 lo 59 la bang so land act abang ke litum da council pen se ke salam lo kala la sila da ke chokchi ke le do an bang ke tum council phane koi dam de koi am thai o yam de ta thai ve le thai lo la si non ni li ka pang ba dam tung bang ke Meghalaya lo la pente non da itum Assam Karbiang lo la si ili tung bang ke la da bang ke Karbiang long bang ke kopi lo chemana bang ke Assam Land and Revenue Regulation Act abang si tum deng dun det lo si tame Meghalaya hala so hut ke Assam ben jeka ke lang woi phi si tame hala tum ame thang along li arol si salam de si tame ili tung bang non anta chela dun tek thela tang de ili tung ke non pudam lo pudang te Meghalaya a council lo ili tung ke kapa phit dun lo apo so lo ka kala Meghalaya cho chelu Mizoram talu Nagaland talu baghala tung ke me thang a lo hala aprang nge do bom he di non itu pu bom serwan ke he di hala so lo si hala tung ke silam de Nagaland ta Nagaland silam de lo cuma dum sa silam de lo Mizo dum sa silam de lo Mizo dum lo long ke aram pudu non ta non itu aram pudu mati di aram pudu la ke itu ma lo teng ke itu ma patta ke pige patta pu hala lo mati timung hemaram puji labang solong leke timung hemaram puji labang solong leke hans hem aram puji la helo patta pu meaning ke la ke hok pu mati di hok det ke tok do wen ni pu kan la ke non hu ke tok thek lo phot tok nang ko he se ta la tok te aprang tok te det le pule non da tok nang ni pa lam ta ka li lo hala su ke thek the si tok te det lo ke tok po so ke tok po aku bang lale pudam no te ili dun kai te than mo malam lu England a constitution ne non anta tok te lang hala tu nge che tok te det se ta la ke lo lo England a det ki ma ron lo bang a tok te det ni non anta unwritten constitution tu hala tu nge aprang pen kopi aron ben si na eklem bom bang bom ma hala si tok te pin me na koi bom si bang bom lo ta si la si itum ta hala so aram pu ke la ke non happen kare lo mati sa non happen aprang pen si pusar ni ben na koi bom lo asi hala ke hala so aram ma bang ke no itum apatta
si tum make salam dan ji pun kalang lo sampai tum ke la tum than ver ti hala ke ban ong lo le hala ke non ke ale be lo hala so hor nu na si tum mang cewar pom cewar mo la son si man dan la lam ke cewar da nge itu ma lo si ban ong bu je tin hala bang tum bang ban thu mu chon non ta la so lo bang hala jama bandi ta patta pu ke la ke persian alam ke parsia tu malam la ke parsia tu nge ningkan suri India perang man lo tum lai ho alam thege en itu ningkan suri ni ke abedat lang be ni itu sa ki mi thulang la ke aram hawar long ri pu he hu ke la ke legal terms la ke law term la ke karbia tu ma law term la ke aku ya karbia tu ma law term la por non tok det lo te misen por la pen ka du e tum ta bang a case ta la ke nang kroi du nang ko la so lam ke nang ning ji tu nang kok po nang ni du nang ko la ke non ili tum le ka ning ji sung krung ta me matta jama bandi pin ne ke ning ji tu nang kok ne kalang la la si ako nani ha tu na sa nora magai dum kar bing long magala so len pota ili dum mang ibne bem bilang sita no hala jitu NCL long bang already bang ke len right ko thak bang already claim do stamili tum council so be claim do mala claim ki item council so claim ke dead lo hada NCLs ke claim ta jaseme ke mar ku ki tu athe mahala ke cheng hot a francia CM bang mar munit pina tàu thlang pu amunit si CM NC Hills ke alang li si claim that amat di masa tu mangen non ta we se mar pi ne tu mangen do tu ada ke la pu ya ame thang a lo hal tu ni endet karbia tu mangen la ke do kok ta endet kon non ta aku keng kang tum te ka pheri la pu je plan tu la si ni do batai lo council pani pu la 90 farukri sirkebra phokebra sirkeb aninkan allo ke supreme court ta la ke chok chi pu si pu erlo cancel nangi pu si pu erlo non mata cancel mun alang itu beda bang kacalak ko je krong mat cancel si de amat longli bang man pi bom la pu yo ban ki thek ko da pulong le thek ko pu sia ko pu thu bom nangi pu la si non ni li da la long li thak no bi tu ma sap so na por en chet na la dak ni li kan ni kan tung bang ke tum nang di kan ni jes ni dia long bom ha make phang set alam bang la no 1953 aning kan Assam Land and Revenue Regulation Act ke deng pen bang ke ili tum ha pusar pisar arni pen hala aram pu ili tum hala so ka chip pe along li ana bangke ambuk sa be jab lo ke abe jab lo 1953 abe lo manela pulo alam mangi lo ke tok te pin se aja kompe do kok te ti a son ka prek si tok ji ama ke phodang ka long ka prek ji la puyo son do lo long la si six schedule ke pulo nang tum me thang along li allo le chi en nun ku si six schedule long pulo akola ame thang along li allo chi en bang along li ka pe en bang along li a lo ka pe en ide dia fancy la six schedule silam lo aman 1953 aning kan kaperi do na tum ke janardan pathok pu tu pu si pu hala tum peri do na ma bangge ka parlin phak si kaperi do nang tum lo che nang yi pu pe der ma nang tum lo ve det ke pu thurong lo pu yo long le lo nang tum ve det ke pu thurong ama la Assam Land Revenue Regulation 1886 aning kan ka pe passport hala le enun podun ko amat hala enun tu det hala enun tu det lo la en e ku ke karbiang long adang isi adai la non ke dua karbiang long chot kali hala bang suhut karbi rechu ke do hut adang isi udam lo te Kamrup Morigao Nogao Golaghat tahat das company an lapu an lapen hapu longku longtar area di Mahasau nange di Mahasau na tu si do koplo longku longtar area hala anta karbi ang long along lele hala anta karbi atum aram sai selo che bak edlo kuma si aram ma kuma
war the so gali la si ilitum hawar pinning e dak klo le te morning e hala dak si klo la popular ma ti di la rong asar tum ching wai po serwan kep tum ching wai po morning e hadak le klo nan dei hawar buji ma ti di la son le e tum che thak et le amat che thak et tar mane alam ma ge patta lok et le itu aram do et lo ilitum me thang aram do et lo patta do et le aman 1953 ni kan la Assam Land Revenue Regulation ke endun July in Koirai CR ni hala SR ni si Governor Kasuki hala bang SR ni pen la ilitum a ron ating pen karbi a ron ating pen ke long tang an aram a patta ke cancel lap hala SR ni pen ange niliphan jah dumnar ju konar lo tok itu tok te ke tok te dia la te ke hala da ke pulo Assam Land Revenue Regulation pulo te long le ke afran ke hala ka declare ni July 21 ar ni ama la ke do an along leta sorkari along le pusi pudat tar mane pota ave pudat la po ya ai itum da kroi dun det lo a pota a loading det lo gente yo la son yo la si hala suke claim pen na jok ilitum hala utor borbil rongkut la penat ni adim anante la sorkari long le lo ke di amasi 1953 ningkan itu 53 July si ke ana pon ke 53 lo ne 54 ningkan lo ne ke pharu phira phokep bongali porial family atom wan mahadak bithup lo ke karbi atom apota aram ta cipuno dagal niram pu cipuno daglo ke amar aram pu cipuno daglo pusita bang deng de lo project de lo punar lo nang pata ALRR teng pen ke kopia section along lo nang pata bhada ke to yo hala ke cipulong le de lo mat card group man inglong bethi bemar ke long ki thi ka do be pu bo hala bang so card dia tu ma bang ke lada ke pula masa 99 years pupule ni list pini ne da provision di pon masala non itu men bom ala so len lo long nearly 99 years pu ke list ko posi ki piun ma labang nearly kroi sumkrum athema miadi patta ta 30 years we ningkan thom ke we ke nai lo inuro minute ningkan thom ke si long le hem pu cho la le ko pusi bang pan le ningkan pharui si ke nang se rai nu pusi ki pu ko puloma bon doctor ko liski piun po aja ko ma vela piun la son le hala sika phoke vet ke do muni si bang phan si ki piji pu la po je ai ko pulo lada ke tok te bu thang da 99 years tok ti ni le chi nia teng da tok ti Assam Land Revenue Regulation si thi hek pan alam ya klo ti sa hole to bang non ko thek long bang he aron re bang ke claim ta me sita aron pe bang ke claim ta to ke phiri su do na puson no ti to malong le bang ke la pen non dak dolang karbietum Assam Land Revenue Regulation ke endun lo seta la non rubber plantation la pen arpek plantation la pen ke sa plantation tea plantation la ke special cultivation pusi Assam Land Revenue Regulation lo ke tok do la sona cultivation lo te la ki economical nahi ke di economical adang the dung de ale veda ji ke di la si la ke chirikep pu ke pu ni nang pan chirikep si nang pichot po po bang pu ni lason kati ki pan ke chiri pharo hini suri ta pi me lason pan ke ladak Assam Land Revenue Regulation ke do setanon council dunge order ke pe pass to robot cultivation panta chirikep lage chirikep pilote lage economical kalite po lage plan plate po muni tu katiki a khorosan na je plan plate de po la yu la si non long lia put hak ni ka chun ngi kang tu ma na ko lo ini tu bang ke non emet hang aron ji bi kok si kapre aron kirim pulo tang te hala wolong ko ma ji ben te hala bokulia si ki jumilang puma la bokulia si dun kroi dun de ta pusona bisar lo mo bisar la si non mili tum ka chun ngi kang tu bang ke ili tu bang ha pusar ini pen itu teman long di aron bang itu put hot paling tunang po ma pen Assam Land
and Revenue Regulation Act na bang itum project dat nang po. Kala. Oh, bangke. La ke claim yi pulate la ke serwan cap claim ek nang po. Serwan cap arong pengedu seta karbi atum kavi atum do piklo la sinilitum serwan cap a form ta print olo la sin nonta ilitum dak rat itu ngecing honara tumpan choningri lo risomaro karjang nami ahem se thanam ra la serwan cap a form pe ponra a form fill up ra serwan cap do vek nani ange serwan cap dolo te ange labang so ilitum a len law hani ange labang itum practice unpo Si pen di hala ke chairman pen sai de non nilitum da holo da lokhi jan pu da puda buka jan pu siloni jan pu sukhan jan pu pusai te itum me thangkar bi alam ben bangge men ta chapang botu ya so aputhak abang lo puson lo la bordara jo anta la puson sai de kirmi puji tili puji la pen ke pu serihajan kado ka betala son la just semet la social organization atum KSA punon ba ajat organization society phan ke claim alang tum ta atai dolo alang tum ta mi claim una jakong dolo amen lar unangi itu ran comment tu ben sinage lu tu aja tum claim lo mane signboard silam si e lo amen ir lo lason bila lason bi at nangi Kasi nilisi nang kan judi mga akala pul sa. Ente Karbiang Long Autonomous Council pul. Engke lanon MOS dong si kicun lo betante kopia posi Karbiang Long Autonomous thawai Karbiang Long territorial council puk ir lo. Kalau bang siya kong helan de Karbiang Long Autonomous Council bang siya kong hema ma Karbiang Long Autonomous territorial council bang siya hela. aja kong isi aja kong bangai pudam lo te anda pret La te la MOS dong si kicun lo pul de la so amen kir po pul de kopia ja kong si hema la non nili bang chini kang tu. aja kong ge thanda welu la so territorial council power territory puge neli si bidun jo lata neli ho karbar ante lagi ha Boroland Territorial Council ka salam hut lagi neli si pulo je halabang sohot ilitum Karbiang Long Autonomous Council puana district pawe border ahima alam pupe lasi ahima bange donang dia port lasi nang tum territory apran ke Boroland Autonomous Council puana tanda BAC puana lasi neli si apsu atum lapen ke SK Busumataria ke hai MP lo laka do itu manta hang pet si Nelly quarter long si meeting do si la tum phan than lo territory power ta bang do vek nei la si ha Delhi negotiation talks ut unan che dan lo aja tu nge kroi kri lo amasi hala api ke pa pe kroi dat lo aja tu mane bang ke tu boro tu mane kroi lap la ke nali principal secretary claim bom kali Nelly DC claim ada 2000 aningkan 2001 lo son 2000 aningkan lo 2001 an kali 2000 aningkan lagi territory pudolo te misen hai seta power ke themuchor ji puge kali lo lagi Jongsi power dong si sivet lo bolte lagi rat kan kita mangkunda mas sistem sedang dirasa rat kan kita mangkung alam si menyiram rong lo jong selang dum cini vet bolte rat kan ke pacini nai maka lagi sivet lo la si MOS bangke kene la karbi tum la ke thekere ade hek tum maka chitham je karbiang long MOS putha jong si gichun lo bolte karbi tum sum piji engke aku no bangke la ke thekere tum aku puthulo ke MOS jong si gichun lo bolte hala kene hala mentala thako intang piji pugete amen gelar movement de pulo lagai ke amen gelar chodan ke lagai than ta kali lagai nita chini ini amen kelar be ini tum hako benta mikir benta banglo amen selabom lo masih MOS pun non ini tum MOU ante ini tum cetine juga ta MOU mimu para mitumu pik lah MOS pente lanon gitu MOU malah ma MOS bang tuh ke ahok alam lo lah dah bang ke hala 275 pen itu poisa direct ke long ha Delhi pen
latanan ni punun tu kok lo 280 pe nang punun tu kok lo ladak aku election alot asilam nang ni punun tu kok lo Assam State Election Commission apansi en nang ji punun tu kok lo namet panchayat ating lapen non village council ta dosi village council puana lata serwan ke pupede village council dopo regional council lapen jila porishad doi pusi jila pura pope district council doi autonomous district council mangali jila district council mangala dak jok ta pun vote jok dun long pusi ada top dun tu der lo section 5 along lama si vote le bang anda nang jok dun et lo pulo tan te lage power ke bang long si dam jui pu ke munik ke ong aling lo power ke long po kar dia tu nge itu nge 44% bang itu nge bang tu nge nang kampung kai ke si bang nai kam aku la tu nge dak nai kam chot kali bang Bengal ta bang nai 90 million ta aku Bangladesh ta 130 million ta Bihar ta bang 100 million halo tu nge do itu nggak million isian dah itu nggak ledun deh lah million isi ke lak kep ke kan dek ko person na konstituen anjay itu nggak lak pira suri pokebet ke itu nggak lak isi aja tim dah ledun deh lah so MOS constitution ko person si alang tum ka amended ba Ingin dilihat julung ke hola sip liga ke cepat itu deh buat orang tu mahong ni salam dah. la sit pli pitu lo pola tante lage siksidul kapi phuklo la ki vir non flipo hapua mo nito nang badbom po atima vote ta pilong po kala tu village council ta nang cherai dunong po ke a chairman da je plan long ki kala tu ange village council of fancy development akam anda PHG pu la pen land matters ta hadak si deal ji pu ga ke top do land matters ta village council su claim ji pu top do ange village council ta la seran ke bangali la ta village council pona village council pulo te panchayat village council lo ke si amut pi alam mana pun no MOS punon MOU punon itu amut pi sia ke no pulegi tudam kali sita me apong tin itu akache song pen kupini sendang lamdon cetong lo pulo tang te hala dan kupini ake chok che pada loopholes ason dokok titi lasi ini tum kacuni rikang tum na pen kabor iji la pun lo non e phong akache song mang ini tum bang na hok ta tum na puson an loopholes mate ason ake chok che ke le bang abe det nang ji mo itu tum kache so non a phong akache song pen monon pide bang poset mate phopra bang abe det nang pukala apun lo ke yang rong pik lo so erong sango Betul. hala kini human right watch aku thang ili tun kar biang long han kupi lo gerai ke Human right aku tak lah nalo ni lah dak lah so report ada India Human Rights Report 2007 polong bangke nili lang nam plelo sita ili tum especially kar biang ang long pena so report ada yang pulo te itum kar biak he tum ke inuta illegal innocent atum Mesen namun itu mungkin kiti pangtar dah be, lapen polis tu mungkin kipati pangtar dah be, army tu mungkin kipati pangtar dah be kusi lorong kalau so report attend lasi lason pulutan te itu hala dah lalo mat lo dia Lamat la report ke lorong wale daga report lang lo daga wede dia la daga lang tuk pangcor amen gitu lang tuk pangcor ha NC Hill samuni ala pan kapi thia bang bote tu an par ke karbiang long koman nia pan kapi thi awat e pen to isi da we daga an dia la me me alam lo ka bang si daga kapi thi ong da he di lo na hala ke tok de mange la ke chok he karbiang long sorjong si report lo dunde complaint pi dunde ke kopura lang litung ke long po stab ili tum ma swangir punon ili tum korte punon ko ane kithi ki jango pilo wa pis tame la report daklang unde boge dingwa be kala las ili tum ko pisi la so ko thagili tum ang song pale duni mala so ko thagili la nilige non na balso tok su ta la si rak pancho ning rilo arong tin ta jong si command ni risomart karjang me student me alang litum ka chinia son ame thang arong command ni aphan jong si son ka pithi ot e pen ka pithi dolo pula tamte nilitum phan amen nang lu serak ni lain lo amen chot kali amen bang ko an e amen ba apenan amen ka person arong amen la pen
arta la pen kapiti unante kapiti arni aningkan kapiti arni la tokra ilitum panang glo nanji anke ilitum la bang sopot ha UNO ha New York ilitum papeli don tekpo nili New York along dun lo report bidun lo setahal bang suhut long pet peter masih bangkep son ot ipen kapiti alam bang nili hadak summit dun lo lasi itum a definition of thing bute ko kwan ki mi la dake to ka thing bulte human rights ke itum la inut apan ki pi la bang so rights ke la ke itum isi natural right bule itum pudam ni la ke dokong lo itum exist lo la so mu ke dokong lo la so bange la pwana ke thelo je la da la ke constitution lo se tok dar lo la pen kopine a ek di apen legislature ateng mala tuman thang ta pahin lo ni pusi pula da ke pudoyo human rights are being fundamental or basic rights are often set out in the constitution so that they are not taken away by any act or legislature or government manta thanglo un e ba pon ne pan la sinili ga chinia teng ke sir fundamental rights bote la 6 schedule ta fundamental rights kalima kala nang ni la so puta la nilidang la the fundamental human rights akita bolong ke to kating ke six schedule talata fundamental rights ka preserve dia pansi ka selam lu pusada ke top do inge lage non itum lang nam lu bote la government unta phangno ni bulutang thesa la so hor mu bangke hala itum non la 6 schedule punon la pen Indian constitution lo article 19 1d la pen e la bangke freedom of movement pen freedom of residence la so puthak dai tum hala UNO long a report pali pulutan te itum phan ison baga kerap duji mala so la ke tu po la ke UNO long athe mahala UNO UN drip pulo UN declaration of human indigenous people rights of indigenous people hada ke top do ilitum ko PPR rights lo itum ko PP ke long nan jido ilitum ko si chehang vek nang ji ili tu ko pisi la ke ne hormulo ko ili ke chepu nang ji la so alam hada ke tok do la si hala so teng ke hala so ke tok bang ke la ke India a government a suhidun etlu la si India government a kroy nang ko gi la ke ne ko pine long le ya putha la so itum indigenous la so itum tribes atum la da suppose itum karbi ko ke sama me thang ka chilong nang ji along le chelong bek nang ji pupine asia provision bi adak do la ta adak do la pen itum ko son si emethang aphan ka che administer ba kachari nangi mahala so teng si pachari nangi puta 133 along argom article 133 along ke tok do aron ke tok angle sadi kata ningwe ke apor dulo pot la pen apor dure chat lo por ini tumlam la si ningwe ke la pan le ini tum kacing bai bangge pasang nang la pen la nilitum non nilitum kacing bai puthak la so lam video sedami nang tum share pitha la pen nilitum kar bia khai ma in long arat atum mata kaci nai kinang so pot la si nang tum share tha la pen nang tum mang ton kan lang tha kado Kalau bahasa, kira-kira